lofa mai o le li o te pese lava yaso uma. Ia le li lona lofa malona anga le lei. O mwhaifoi on tātu tue whailo ai lunga o peau mga lunga le ea e ala i le tautua wha awau. Aula wala anta o le Pumana TV wha. Patalo whantu le mai mo mai ale pureanga sa moa pia. Mai lava i o na ao se i o lava i se au pito i titi. Patalo wha le tātu o tunu i o na tū langa wha alupea. Ia ai mai se fo i woma pa anga le tātu por kalame le nei. E tupu le whantu o tua o le tau longo. Whapoponga le tātu por kalame le so ma le nei va yaso. Ya, ole tanto malo fa alolongia, ole fionga patele Mikaele mtafa. Ya, o ye tosia le mtanga luenga pia. Ya, por tanto cathedral, ye moliva ye pia. Ya, patasia i male fionga patele paltasala leonta, ole chancellor pureanga Samoa pia. Le fo o mfai o mai la vanoa, fa awa wel tanto por kalame le so, alo mai la mai mo. Atalo fantu ila ufionga patele Mikaeli, pape fo ila ufionga patele Paltasala. Alo, fa sevi tu ni foi astofio kako. le vano tau. Ye foi ma fionga to ma tanga renga on malu. Le pia fionga patele Mikaeli tafa ngalo la vale. Ngalo so fo mo. Malo fo ile tawatai. Fatino ino tutem faiva mai se vala wina ese ya le fu tanto tala noa tanto savali vali e fu isi por kalame wo man fata orto mole so melea ya ole fa mo nei la ufionga patele Mikaele sa manto fata si manisi fo yo lauto o malanga sa awo ya tu malanga sa pe ona yele onga tonu tau ya pe ole le fionga ya tu ya mesifo le fionga ya le tui manu a sina ya fa so fo i sala u mo li mau ya malala u fa so ile taimi fo i sao to ya i la tu nu ya mesifo fa mo le sao to malanga tuai ya le la to malanga sa le so ya le u mo le avano stain fo sao no le fionga patele paltasa ai leona tatu amatai e sa o moli mau ile fa mo sa to malanga tuai mal fa lo fio patel Ya, e mo mona afta ya tu lo tanga seve ya mane fo i de fionga le chancellor ya matil Paltasala ya mane le fa fonga tampo ya tanto tamal puleanga mai se le mavesese male la silence tanto puleanga sa mo pia. Ia fam tai mo le nei vano taua mo le nei lau o maua e mo fo isi vano e fa so antuai e tal tonu le sa inisio le mantu au malanga o mai ona fa so antu ia mai le amtanga mai le tampenanga fo yo malanga ia sa lilo ai manatu e mo se vano e malanga ai fa tai fo ile tamal puleanga ina o mo le vano e malanga fantasia i fo i manisi fo i ole e mai se ali tuainga le ole timain mesi ale sanga tu Antonio pe lantona le ngala fo i ele tanto tamaki pe po i o lava nisi ava no mai fai masu yo tanto por am e manisi fo i tu antu le ia na tina ia sa langa mai ia le na fa ma popole no mele tor sfuru male lua le malanga ya e fo le termina fio to fo tanto tama ia masesiat ia e tal ton wan fa mo a ka uloi se malanga sai o se vai nga tau fo ile o tanto fa tu wa moni lava to tele lava e moni lava leva fo in pale to fina ia e mo se va no tau e malanga ai ma asiasi ai pe o tu ai o le malanga o le welcome 6 o le fondo le te vai mercy le sa fa i lo fienia Vilnius i fiena yo pe na le sa pe o autuale o matu fa nga malanga ina mo le la vano e ko ya sia to i fo inisi no fo nga tau o le kalesia pe o metikori ya mas fo yo Fatima malot ya mas fo ya la mo le kalesia loma na mo waila vano ayo tia wa ia e mong pe no fo ya ko le vanga pale to finga ili mo sa vano tau e malanga ai
i le tāua o le fontanga lava ia al te vai mesi o se fontanga sili na tāua sa ku feside fo le mafau pe se alme na leina na nau le archbishop a Lithuania ma le lat fai atu le fontanga ia lato o mene o ke le loea o le ai le o Vilnius lena fai el fono a la muona por capital le na o Lithuania le sa ngoi le conference o le building the city of Mercy o le city of Mercy sa fisiringi fisiri ala por alma fo anga le tāua o le nei a ai ele maua ia o inale na amata mai ele so fo sa Faustina la ai ke la ngamauka ko fa pe ka Europa lang na amata mai ai polish u wal kenya i o ka posa i o le Poland ia pe la ka ko maua pe sa ye se singa ma fo winga a le o mele le na wele as pe so o i le nga ye le convent na u fale ia Saint Faustina la mtanga da famous Laurus Fulima le nga le Our Lady of Mercy ia fe arua ia la le ia sister a fe mai nga le afe lu se lau afe iva se lau ro iva nga ia ma le afe se lau toru nga toru no o nga le ko sanga nga ko le convent ia i la le nga fa aria lo ia ko le house le nga ma ko malanga i fo ka ole house of Saint Faustina so le nga mori mauri sa va o le fale ala ia sa fale nga ina o me por kawo longa lua le lo lang fale nga ina hai ngala se o la ala nga koe fai le fale ala wo dungo le foundation fo ile le Divine Mercy Foundation fai ma se maka anga pilgrimage al vai nga ta ua la tu ma o le fale o le potula le o Faustina le sa le fa penga fa alia le chaplet usia le chaplet ia mal image o Divine Mercy o so le original la le I ko ngor fale le ai le Poland a ku so I le ngol mela le na ya le mi mika ya la ko ia lu fiena fa mai ya o ma ko le renga mo ngere umi ke le se time o Saint Faustina ya la ngang fu ya fo le ngolan confess le support sa o ke le support ko le nga fa aria ina la confession ma le pena ia pela sa yo ke aru ke o mamala nga me o sar ko ke fo ma ko malanga e de I loa o I lenga amaka ia ko ngole fa ko a mangi ngore le ye ma ko le vai sa ma ka mi ai ko ngore fa le mo mo nga ma ia ma ka fo ima markai minga pe nga no ele ta o pe se ma ka nga siri nan ta o pe la ka nga mele ka Vilnius lenga fa ye le fombo ya la mo o li fiena ma ura ri o le a ma ka ku ma ku ngiri yo o Poland ya le ole maunga o le lo mo o le nga tu po ele fa ringa le o tatori ia Faustina le la le mai fo le o fio mai fa mangingo fo ia o fa le va ia e mai fo ia si le fia fo ma matai tu ia tu langa o mo isu anga lo fa wai pa ko ia pe ya to masifo le maso salo ale kilo le vai le to ta mo le ka ya mo maso salo ya pe mau ku le va nga le o fa ni no mai pati ia ma nga o foi fenga ranga wa sui fo ia ta tu pule nga le nga fio fenga malanga ile nga ta fo le o ta o le malanga sa ia awal man ia nga le sunga fo no ile nga ta le fo no le fo ta nga le la lang ia le kalesia lo no wa le sa fa ia ta tu ni no le fo no le la lang ia le lua fe lo to lo ta usanga le masina i lua to na yo o ngai vone si lufia pia ai foi la pe ma o sa sia sito malanga inicio vai ngata o foi pe na pe lo fina ngalo pe le fi fa so fo le wa ki le ma ki yo ye fa te lo so ma fa te e ko ki se e ku le il fono tanga le ile ka o le ka ko ye rungo le lisi
le kauselu tantu tamaki pikpona o matu nei al paki ko yang si ia kan ko lungo le lungo fa fangu wa le kemingi o le buka va mo ia ku kele ile fongo a le wo pasi tanto o le singa me ka ngofo ma ko ma fa fa il ko inga wa maliwo ngei la kala fonga fa ile kulupu kere fo sa o to ina ngi lo finga uma ia al fongo ko ia Samoa ke vai ai ka kai lo mo Samoa fo no mo e o I fam kalanga ma la vai ngo sa ai ma o e o aska mosca ma I Samoa io presio le la so ngi mo le fo io ola si presio le population na amang alo wingo la kala e singi ko mai island ale o le pasi ko il fo e le lope ko o mai se kai ni pe ai lo la pasi ko ko mo pe se me nga fo le ava nga ho le nga fa nga ti es kan ka ma nga ma ko ia mo nga le fa ngo fi fo le ka nga ma lo wa me chele ya al ki lo nga ila ma nga ia la sa mo e le la lo langia me se le tu ai nga te mai me se nga le fa ki ko inka ko no ma sa la fo le ka ko pe fa solo ko ala fo mo ia esa wale lisi mo la voy ma sa mo no lisi pe yo se mi ka nga si o sound o le e dedicate le la fiunga ya mo senyo la pati tu malo nei la fiunga la po ile yesu nga rofa o le telephone tanga ya sa su ya stadia mani psila o shenya ya fono le yesu nga rofa pe sa la wonu le swa fo ka ma ke po tu malo nei e si lo le fontanga ya stadia sa o wai au ngalo o la fiunga al paki pe e taula ia finga lo uma o fono e wi lava katinali mafi mai si e ko po aku I lunga I singi o Brisbane ma a pe o tatu tamaki po o tu malo ia le pesa ave ia le kai ulu fo le matulanga uma I longa ia foi to fat tala malonga ia foi nganga spirituality o Yesu nga lo fa pe a fa longo a fio ko pa ki pe fia o kanga ko le fa longo ya ia kan nga e kerelo mamla mo sil fia ile tala ngo Faustina mai suanga no fo nga pe sa ta we fo le nga fina o tulo e mai le fontanga tali malo o le Yesuanga lo fo le langi le wa ko mingi a ele ia yang finga nga yo o mai o mai nye o ngo le tu langa pe o sa ngo pa tele tam finga fo ia tatu wa ki po tu malo ile tala anga male nga luenga o le haula nga luenga male nga lu very dedicated kele mana yo le wa mo fo si fa sofia nga fo ele sa nga patele tu langa sa mo lungo fa fa no le kale si man la langi tu la ya o prosio mzaro prosio pelo nga tolo pelo nga fa le faita wa fa tanga katoliko iva sfuru pasene iva sumo po pasenge le fa tanga katoliko tono le atu ko kirie ke o ka ko ngi ya penga lu fu vol pasenge as kamai ma ko ngi ko ngi ngol fa fango ale o mo waita to i lungol fa fango pe yo le kulanga ka ke mika ya saka ke no yo le fongo ka ke ma fo fa wa ile kam le fa ula le quiz ala ai amakanga langa mtala ko fa ari ma le ako yo wa pe la ko mau ia ke minga fio mai ai e ku maloso to inga kom fa ngoti van besi mare ko me falanga ele mfainga ngalo fo ia manga do ngai ka do yo le kom fa ya kongo le fo ya yo ko kulai mai fo skan ku tamaki pi polo e ngai ko fa malosi mo ya al kulanga nga sa mo fa le ngo mo ke se ko ai o me te kori la lo kai mo le misal ko ke o malanga yang ka o me te kori e kai mo le ya ai makaukia wa e lunga le men fa de maria ia mankola ia mo sia sa o mankoe pe ko ongo la ko mo sia nga va ai ile fa dinga la e isi fo me fa ko ru fa ngau ia ole me e alu lunga ma ale me fo de le e ise ko din fa nga sa va de lunga to ki fa ile yo se vai ai pa o ma so mo va o lunga ele mo lung kele le anga le ole awala na wa ele fa yese swinga ro ngo la ku ma ele inskep
ala ku mau e fa pela e no winga musu le original la me ia I ka fi Ka fi. misa ele fa ringa o sui e su wa fa ia la ko musu inga lo ngo le ia se o akwa Se mamalu fo mamalu e pona ala le nga wa ma le i ko foi rungo mo mo imbo melo ma ma Ia. e ru lunga ia e le vai le lo lufia ka ka so le ka le fa inga sa va lunga le o ka se fakka le si bem ka ke fakka ko ma e amo fa ko mo meu mai ko i lunga le e lau alo salio ma sa va varia ku lunga e a fa ko tangata e wa pela ngai wal mako ka ngua ku ngama ku menga ka o Herzegovina le ia Bosnia and Herzegovina le ia Mexico ya o Croatia le sa mako land ai no mi ang mako drive ko le ngai Croatia e ila le poda da Croatia ma Herzegovina ia e fi ainga ia mako ko ila o pasia o ngale ave uma ko fa fo ke lo penga mo mako o mako fa fo stem mako passport pe ia la stem le mo le vale le ko so fe pasi mako wo ia mako mai foi la ia fa pe nga foi no fai pe ia la lunga e monga e kwa o i ele ia le menga o mako foi ngale sa Yugoslavia ia so la ia la wa se ke ia mako me maile nga mako lo e fe fo i Fatima foi la sa malanga mo ia ia lo ku mau pele ma malu male le ngo foanga ma ulanga fo ia ma sanga i la sisinga i ku kongo le lotoa ia ma se ole o no foanga ia male me Malaysia me se fo klo kan kon me le por si kento light fo i ma le position mo ma ia e fia file le fatelo mo ma fa Camilo ka se ku pe se mea le menga ro mai ka winga pe ala se mea a fo a Portugalia o se la ko me ku mau ia ko e kanga ka ese ma pio kamich a pe se me ku mau ka ka yo la ku u ku ia fia u ma ka fi u E fai posesi. foi na ka ilo ia ngo sa ka ko ka ma fo ka me fo pe ka ko fo se me fa pe nga le fa ka mi lo ia fia u ma ile de fo el cafito fa ku sa ia se me fa pe nga fo le fa se kento light fo le fa Camilo ia ngama ala afia fi uma fi se la come masa pe nga foi lot ia le afia fi uma la come anga fa la lo sario ma posesio ki nga pa ia fa u vole ama ke fa yale fi ka lo ia ole mo fanga ia ki au ia o ke loe ke le alfa o lo anga ma le pa ia yanga fo io ala le mamalu ngingo fon ke lo fio patele ke lo ele ia misa fatulunga ina fo ele tasi le aso ia no fo pe luo pe kolu misa mesa pe patino le fe posesi pe ia o fia o ia misa sa vai fo ma komisa fatima e ma komisa ngai lo se sa so se ka ko kama ia ai misa fa solo anga ia kanga so uma e ku se wa mokiri o akunga le nga e fa ia koila u ia fo ile mo le celebrate ia wa le fa misa o panga le vale fa ia turkusi mo le certificate o me o manga fa pe nga la le nga fa ia ngo fa misa ingai i Fatima ingai fe fo i meja kori sa fa fo misa o lo ma fo sa ma ko ese ia fai au ke le misa o misa le ku ia la ngala sa akma awa ya wi sa o wai misa fo ia misa fo sa i Fatima le pena sa no po me se kol fo i no fanga ia o sa ia i fa linga tat na pa ile lo fi e tanga tal fia mori mau ma le ola fa pa inga ma fia malo lo mai ma me fa ok lo ka pe fo tato i mu vai farsale al mal lo e ka sia misa ta ya misa le uli misa fia kwa ok lo fanga ia e ko kai mi ko i ya li mo misa le aso ya so mo tanga lo fia ko fia wai ia la misa e fatino ele nga fa tu talo mo man o intentions pero mali e o posesio
ele talanga e o le mafuanga me posesi o le nganga talo fo le loka ko pe o le folfolinga o le faoltanga a le posesi o tinu pa ia pe fa lo atu le moni o le fio le tu la nga le posesi o le fo la fatino ia posesi o tina pa ia o le moni o le tina o le tu le fai mo tato malwa pa po tato su fa inga ilan fo tu talo na lo pe ta wona o me le la ka wa fo sa no nga parte le posesi ia o ka mo le tu male ele ngata foi lo ka ko fa ka posesi e fi wa la fa lo po pa ke mo ka ko mo fa ya ko fa mo mo la wa ka lo pese ala ya lo fa perché fo ka lo ke fo ma lo le se ma fo le pe o ta wa le nganga wa mo watu le nganga fa pa ye ina malita wo e lenga ma fo posesi ai te le yo la fa o longa pe sa no pa te le ma fo nga ringa kuku mo le candle light procession fa posesi o tina pa ia martino pa ia mo le ola fa malolo ina matali mai fo ia su lon tina i tatu longa ma su fa inga o se mea o ngā fa la whenga pātele, toi whangwhangwa e tātou, marka kupule, ngā le whātawa ne, o ngā tupulanga o makula, o ngā kupulanga tālo whai, ngā yuka kuku hamaku, sa kawa venga mai tāwo na whātutonga, ia lawa mo. O le a whēra ma maore me whai me se potses, yo ele mea ngā le o ai e pila u se mea masange ka ngaka le o haku i whia ola mele ale o sele kuku sela e sa varila ia e fiafi uma Fatino pe le ta ua le o le fia ngā pateli ia whapefo i naitina o matu i lava yaso ona o le tūlanga la lea ua e moni e o le posesio i an tātou ini te le isi ta ua fui le manatu mamafa e tau ana o mai sa vavatu o si foi a fai tu posesio te un posesio voleva come fa pula o fa calquin ai ala tu la mona la le mel tau e ma foi e o ala le mel molise ele va per un coucou nga sa e te le tau o molise ma la mo keriso e il tau na le fi nga patele wale o le la usa no patele o le mea masani tangata ia le fai le posesio la tau le por kala me ia fi o le a kupu se me va penga i mulivai so ia po isi fo mtanga dunga i tuola e sulfa ia maritina pa ia la ko kalesia pe o mato yo sulfanga ma ho maria tup to my time ia ka fe pe a fa ia ma o le si me ka o mai tau o me ngi o kupu langa kala vo i meio posesio e la fiafia ke vai aku ka se fa ku ka vai ren ka mai ke o ko fuma lo sadio ai ifo ko ya o pa ku songi la lo palpala ma e fa alo vo le au mo ku planka la vo ile ku planka la vo le pe e se fa nis agora me anga ke vai ku isi mo ku marinha lo i maka vo le mo ku o kia i bevola mele ko kuri ai vole le aru ai wale i si le si van tabari kuri i si vai nga ama le nga lo malanga nga o ai ai fa ka o nga ele ese ole ke me fa ki mo ke ai ku ka nga kai le i si nga i fa lo nga vole le pe le monga ele se me ka alo vole le pe o ka fa o ima o ka mo mai vai ma me va pe la ngona le mamalu le la fio anga pa ia mal mamalu le tu ele martina pa ia mere fa tino fa mo menga fa ali maria ka ia uma ku mai le lo cha ia foi fa fama mata ma ko nga ma ko re yo ma ko ma ko mala ngal ko fama ko malolo ia o le fenga sala vai mili ia mas kama vai foi mo le lenga ma ko George ia ma le piko ko fairo ma ko ia ma ko malanga ko uma ia e rua lai ku ma ko foi ku fa finge e o le ka ele vai ke uso ko la o le sa fa ia pisha bilo mai fa karilanga ile ki ore o le ku ka ele
e kumu kula le ku a fafingi ilo ku ka malolo nga ilo ai no winga mo ko hoki an mo malo lo winga kero vege malanga sa so le malanga sa kumu ko mai kai a ka ulengi ku pa ka ko ni me malanga sa so fa ku ko fo al mela nga wala le ku le ku le aru ko de umbianga ngo ku ko de vai le ka e ia pe wala le sa experience nga wo ka o ka ko de vai ka e le ia ya que se va que fala nga ye ke min malo sil le pa mai ole ali ya wa fa solo ko ya ya nga saula i mga yo ma ka le nga le vai ya ma ko sin ma komisai lunga social ka ma ye ka ko mai misa lunga paserika lunga mo foi loche ele alo o lunga el paserika na mo social foi la ma komisai nga ia marekelo mako vainga nga mai e ki ai vai ka nga ola fola we ile me fo le wasa le se me fo ale mo so vango ke ka e le nga fo le pe ke le splash e spring ko ya e fo la me nga la we ke ka la ko a ele mo ala le ke pa ele mo lo a ku ai ke ka e fa ma lu le vai le umio ki le ya nga la ku la ye me nga e le vai fo de spring ko le ke nga le lo kingo me mo pe ga Mama, o fela sa ele vai sa so le vai o ko mo vai ni ya o le sa ngo winga ka le ngi si le ku pa winga ke le ke mi sa fa ma du ya sa fa ko le vai le nga le ku mai ka ye pa e bi ke le ki we ka ka nga kwa pa ya lua pa ya ku ka kula winga ka filisa ngo alo ka mi wa ka le si ki o le me maria la va ma ke ngo for ki we isi o ba ko so so we che o ba o ma o le me la le o me ma ko ki e mo bu ala va ko so fa ko ngo ya we che ka ma nga ye fa mo la ko fa mo ya ko ma ko ka ma ka lu fa ya fa por si o kento like le fi o ka vo se ma nga e fi ma wa e fo yo le tulanga o le fatino no fatu tonga tato e kale si ka ko ska ma e mo pa e ka ku kelo ilo a ku kelo nga luenga le kale si o lo fatino wa le fatu tonga le fa o lo anga o lo mo wa la tanga tai o ale o le fo ya ka ko le nga lu e fatino o le ya ka ko ke le ya ka ko wa vango ya e se fa ku nga ka me sa fa i mali pinko le pope fi ai kula e fi ai kula sa fa le pinko e kai kai ya ya vai mo ngia fo isa kelo me au ko ma fo fo ala le vai le ia pia a mo ko kelo o ngau kan ke vai ya ela ma ko fala ngau e mangi vai nge ya fa ko ala ala e ka ko vai le yo al kelo kan ka ese vo yo me ki vai ka le vai le i ka wa fo le vai ia pe o le haia ia ka ko pensa mo pa o le haia ia ka ko ale le fa ko ka le fa ko le fa ki mo le la ko foi ke lo pe ke si le vai so uma la pe la ku i le vai na fa makala no e tu uma le tu i manu asina i le vai pidi ko emisi i le vai le ia ki wa lo ko fa pe mai ko ngi fi ai ku o fela le fa ka wa i le vai le ke so mai falangi ma salo ko ke le ko ka io ka ko ka le si e vai ya yo esa o ile tau no ele upole i nye tatu samo e mo ia ele ni fa o le fa ali o le va venga ya tatu o le atua le kausinga misa so uma kakanu me o pena la ele upole si au fa to fa le kalesia o le tatu ti sa fa lungo o we are sitting on cold o le kalesia le tama o inga fa lenga ala ka ke lo la ka fe wa so lo ala ka ki ngo fo mo ka ko ka ma inga le tu no lo tatu le fa nga ino le manga yo le e o mai o mai fa ngale le nga isi ka i patele o na isi tuor vai is fat long o le o mai aso vai ya ku ya ka ko ai o lai e ta o fa ngala to ngia ka ke ngo fe lo ka wa ka ko le ta o le vai le o tina pa ia le to manga mai e so fa mai te la to o wa fo fi o la
o la ko ngat talo fa le nganga le o le o mai fa ka we ka mai ka ko fa ko le ka ko wa le ka ke lo ango Be ma da si ame ka vunga ko si le fia le ya. E monga se fa di no fa di lo lang. Ya ka si atina pa ia. O fia la vai. Ko ke lo a wala tina pa ia e we a wala mai ai. Ma le si ame fo ia ke o ma fa le ma lo si o le fa ka le le ki na pa ia le lo lang to ai lang fa ka le le. Ya ki le ya Maria ma fa di nga ia ku ngai a. Ya le ya kumungi ya e foi lá o foi o Lady of Guadalupe wa ele mungai ya makumungi ma faali e fati mai ka mai ki me ile malosi ole o fa kale lenga Maria ile e kale sia mo lang ngadwen ya le o sa lo fiona pateloli o Machagori la re whaaringa na Jamaitai nao i nai Kosovo po ngai Yugoslavia United States i menga wo vai fe se inga ma me winga kilele ka wo umi kusala nga le village o specie village for se mu wa ngala o ka o menga ye o Herzegovina wa mo Bosnia Herzegovina o ngala le mo fo ya o Fatima i Portugal ya falangi ya lot ya pe o le singa ya pe la sa ngo po i fo inge ya Maria Guadalupe o i Colombia o ya Mexico ya i South America le o ta we mane yo talanga e fa pe le fo le fa so i si lo fie fo le singa no fuanga ma fu ne ta u ya tinapa ia i lengo ma jako i Fatima o lo so kwa ono o ngono fuanga na fa ali tinapa ia i tangata marela o ma ia le e fa fel te le sa tu o tonu ai le taimi o fetau ai o tau a o tunu nei pe e tau la rata ia me sa o tau ia no fuanga ele ese taimi foi le tau fa i te pe tau fa pole ai o to i tau nei manios fai ia whafkaire whasirise. O le malanga ia, Maria ia, kelo malanga, whai mai wa masaranga le whiku wa whekankai ngā Waifongo, a mafu anga whai mori kelo koe pull out, o ngā kaua. Mai ei Amerika, mai sia kungu, ngā koe, Ukraine, langa kwa oia, me whai ele fongo i la tununga, mai i le pora. Ko le pora ngā Ukraine ngā e rei eiru fiaina. Kusala a ike minga mako mai le taxi. Eskamara we eskamara ave taxi. Ma ngai foi la ia share kama ave taxi. Me la ko ia excare ike mi uma fifi. Mai le la ko ia a o ma asa me sa la ko bi ba ia kala. Ma la ko ia mo fo a ro wa ka o pa o mo se bi se. Ia ke mi mai la ko ma we ia ke mi la via mai malako. Ai pe la ko fa ko le nga fa me la le leo a ve ile la ko ba me fo le fongo le fa ni o le city le o me pe ka kalo e mo moli le la ko wa ko mu ile le pui nga le ale wa fa lo ke le nga fa marsi a we fo tanga tanga nani atu no pe sa o mo sang wa pa tele fa so asi a ta ba le fa me wa la nga la ko le ngi ka ko pe wo fa nga ma singi fa mo pongi mo meu drone e controla kwa la le panka po fere me e ka kere la ka ki mo e fale ngo pinga ki ko fa fo la ka mo ka ke ya e lo ku sa wo me le ke a wo sa pa u mai ia pa mali di u mai e kai fa penga so e fo ngole e le mai lo ka e le tangata ia me tau ia fe o ai so lungole e mai ke ia wo la e mai ia e tangata la fa atun mau mai le la matia na ai ma ia fa so o no le lui tau le fe ngai mana i tangata i latu no o le lako intention le mo mori aso ma o le pui nga tina pa ia mo le nai ni tangata e la matia so i fo ma e ngai ka mai ki ngai ka fale mai se wa e fa fo se ia ngau ko drone fo ia pom ia ma ri di o ne tangata e ma ngai nga pe o le so wa no le kalesia le ia nei ia tato nei atu taimi o le ke vai ka kai le mas nga u ya le ke vai e se le peaceful fo ile le kom
au ke ngofo mo ma fa fo mele ku pu jo ka ko ngi singi ka ko mai island sa pe ya ka ko sa mo wa over sa lo ko ko amang awal kan ka ye faile me le wo pe u se me compare na ya ku ngi ya pe le ngofo popole kai mi uma e se kai mi uma o ka ko ngi le mo se popole ela amang awa e de kan ka fa ya ngi le me fa le ko mo fa pe se over freedom tu what they say we're so laid back tato take advantage for ya saulo tonga le tato ya ono ole le se longo fo ya tupse me ko apole malu ke lo kala sala la mo fa ka lo me ai ole kia male ole talo awange ye pui so fo mo pe usa mo patele ile tele ole tamao ainga le ya ka ko pu ka ko saulo tom so fo bak fo so fo manguyo ia ai nga fo e koe maki manga fo fa so pate e koe fo fangu waile don't take advantage of the time life is too short ia le si mea or the time is precious I me fa nga hilo ka ko kai mi me tal fe ngai ma alu e a ka ko ke ngofo ai le lo le time fio mai ele li mana va ma ta wo fa so o il fontanga le sa fio pate le mala ngol mo e fo nga ia fa longa o le fa ko longa o i vilnes o i fi boina le no fo nga tonu sa so i fo na fa tino ele le va vengo le fa ali fo ia o tato li fa o le ia fo stina la ma fa nga o ia le fe au la si la mo fo le lo fio nga no fo i me so nga tati e si me fo i sa ko se sia o le fontanga matango fiele pe anga toi matimati e tato tu angi suanga lo fesa ni la sa no foi fala ia fo ia ko fa skela fa no pantele ia ole me mongi la volna ole fo kai fo I mako wa henga fai masui I pisentinga kan ko pure anga e fa kai fo to fa tanto tama ia ko ngwe ia ole ia so fo le fa il maftanga le kwai no le lu su fikulu fu ba ia le foi la mong au ke foi fam talanga le fia la so kofi ia mo se introduction ma si le ma ko kuru pula le ia wai loe pe von ka kala mo ska ku ka ma wo ma ese le ma lo so ti vai mesi kai mingo wai lin kala vanga le kai minga I kula ia le foi sa mo ka ma Moses nga mali lo paki mali wa ku multivine mes bi se kala sual ko nga ke fa ya le mele yu mali wa ko mali lo paki mali wa ku multivine mes ku sa wa winga lang sa nga ma ku lo ka mi at paki o ese ali ku ai nga ni vai ka wa ka ule mo sa fu nga ya pia malo manga ya ele me malo si ti vai ni sia pia ele ai mo te vai mesia le si vai ya le fa ka mo fai mal te vai mesia ko fo pe ala no sanga to Antonio le maro si na ko te vai mesia e manga ele fisiri a ko mo se lu I fo le mo le tatu tu ai ngai ni samo manga ele experience male ulanga I fa mtalanga sa awe ku ai ole kele ala yo fimo sa ngong fa mtalanga yo le mesia ole luka kuoe avea ia o ni aposkolo yo tala ia kule le au male lo fo manna ole li el mea ia kia ula uloa ia masalo le ia ngisi akau amaka mai le kuainga ke ngola ua lango mau mai kunga mau ngisi la ko sa ka foi mai le kuainga fo angisi ola so fo mai ia ai ke minga ia ke lo nga ya u yo lu ka ko la foi nga ruenga o la foi nga ruenga ka ko yo le ka ko lu ko ina sama la foi nga ruenga ke lo ai ko ku ma lo si to foi no foi ele o le ka ku ai ia fa peanga ko o nga ko ma lo si mai ma tu la nga ko nga ia ma me anga foi le mo mai ka o le tivanes se longa o me como fa ko ai lo yo como mo tu me sia masalo ale yang mafka ngole ai fo e winga la kala ese male ko ai nga vole la tau la ko mga ila ko fo mo e ka wanga fo nga vuki lo si la pia ia ka ko ia ai ngole le ko anga fa le chaple ngi fo mo kanga
pe ka wanga ye se vanga la ulo ko fa malo sia o inga so fongo ye inga so fongo fu da ungi fa ka fa pe foi se onga la u ko lu wa pe me anga le fa ka ko se onga ke se onga ka ko ka ole la u ko ai ye ingi brairo ye po la se fa inga fa ya i ko ngwa yo e ka le sia mam tanga duan ye inga so fongo va ma popo mo ye le e se lan ko wan so fongo por as ko fe mai fa le chaple ma kairo ya ia ke fa ko sa lo so no nga pe fa la tau e vai aso umala e ai le aso to fa mo fo tanga la tau la lo sa li fa ti no ile tala no nga ngo po a nga ngo ai se so ba so ma ai lo la si singa ma fa fa tu sa o so ni ono le e nga le tato va fa fonga mai puranga o nga ngo mai fa tu tua o Yesu la wala maulalo e fio mai wala Beli kanga fiu mai Yesu fa ali mai o ia tangata vai tangata mai fa penale winga male na tulo le tu o le loto malo e ni fa pela so longa e como fu ka fi kuli mai fa ti na o le ala ka ko ngalo nga pe ta e lo nga wenga Yesu ngalo e pe ya o le nga ia fola le alo fa muti valo le ri fa ti no kopro was fo ia o asi na tangata mai ma tangata le ta o lo ta mativa e fa pena ngalo ai ini ngale tato wa pe kau ye fo le si tule e nganga nei fo ia ye le si ba ngale wala ko fo kai fa pe ye vai si olo ye le lima olo ye wa ye ko kero ka la nga sale ai mang ko ngale di le fa nga kai de tu e mo mo le nga fe nga fo ko li ni ma o nga no nga le nga pa ia ai we ka ko ke o ke si ka kilo fa pena yo fa tangata mena o le tatu o ai mo mori fa nga kai ko la nga ka mi ai o le fo le ma lo le tu pensa no pate ka ulanga mai fo le nga fa tu e tal tu sa ma le nga lesionale po le nga le auta yo e ma nga ia it's a beautiful ministry mo tatu e pa ia tu le tu ai nga le o ku e fa mo nga ka ko fa manga mata talinga o le fo nga fa tau tala tu ma ba ko le fe a wole ia tatu pe fa fostin o e ia malaysia to anga lau le talu so anga lo falcon o lau kalunga fa tangsia ile tua e fe so ne ile tua ile tangata le te talo mo ia po lo ka inga po se mai to anga te talo mo le nanga nga lo mo mi o nga mai o fa tu ya e pe sa mo pa te lo kam fai ko langa ma ko kam fai ko e mati le tato nga nga ina ia fa lo la ia o lo vala au pele ia tato ya so ma ia ma fo lo to fo le ta ole o la tanga luinga le fa tu ai pe fo tanga tai sa mo parte le la to fo fenga malanga sa ya o ku kisi la lo le ele ma fe ka ngisi le mo tia malangona le pa yo le tu ai la to o la fa pa ye ina ye le ngata le o le to anga ai me fa yo le fa tu ya ma ye e fa penga fo ya fa pe ai o se po kala mere renga fa ise posisio le fia fio Yesu nga lofa ma to anga o mai fia fio o tu tono ai nga taitasi o le singa ba ta o to anga ai nga fai lo to le fia fila o Yesu nga lofa fa ma popo ai ma tu ma fa na o o le anga ma futa e fa ari ai o tasina o le fa ari ma ye le Yesu nga lofa ya ta to ya mi se fo yo le kam fai fa lele tato na ia fa na mai ai mele le yo o le tua ia tato mo tato ai ngole anga fo na tau nga ia tato wa kau wa be fo le soi fo le le yo faltino ia ma me wa ka ko ko solo muli mai ele telo nga le lenga wa maka ngo fie ma le le atina e ngam fa le on tato ka ko ki mo pe ka mo fo fa so ri kai mi o le ka lo o so ye sa vali mai fia mai le kuli farsanga ile misa sa o so ngi o kele a wala ma ka wala o ka le o misa sa farsa ya sa wala fo le to e famna to e fo le ta o le fa tu o ka ko ke fa kat o fo ka ko ke o fa pe le o manguia pa mala fa pe ko malo si mai o fo la kala nga isi fo tanga to lo mo mi le nga e o tu vai mai ta to e fa so ko ele tama o a ingo le tu le manga yo le o le tua
Yo la kai kale fa mana tu fo e sa no fo la fe nga patele. Ai ngale le fo mai le la fa mafuka. Ya e ul fa kali si ul mafuka. Ngadu e kulo ngai fa ma popolo kai ka ingo fa ma popolo ka olo fa ma popolo ka olo. Yo tuli na mafutanga wa fia o uma yai fa ma popo ma felo yai ma ngadu nga ko fa mtalanga fa long fo e ko sa ile fa. Le simea ke lo fo ipe aka ko le kude ko pulang kalavo on ko fo yo le e ka ke ka mafai ai wa le ko kusa ia le kumanga mo ko pulang kalavo le fo isa ka mafai por kalame vo ia mo la ko e a fo I ongol kulanga le a ko mo a vai wa ka wang fa malosia ma ele ko le fo ile o lo ko pulang e wa mongi ai ka ko ma ko ia pe ka von ka ki ki risi ku I le peng sa mo pa ke le a inga ma fa ma ponga la ko fa ngau ko mo ko von ka solo mo e mai se ai le male alle le mele o ngi ko pulang ka la vo le ele ko nga ki ku langa lo ye ku pulang ngi ya so ya ko mo se awala fo nga e ka un ki kilo fo ye ya mari ka ko ma I fa malosia mai ko pulanga I mengi o e me se mengo o kuainga ngai ma me e fa arwe la ko kai mi o ki pa ele la ko kai mi vole nga ilo le kai lo yai o ore o kele ar ka kai me aru isi me ya wa ngalo o ka o le e sa lo fio wa ele nga ki la vale fa fongo ma tatu pulanga ya me se fo e pa ya ma malo tatu tu I va nga ia le lo fia ma fa nga ele ai mo ma ko kiki le ku va a fi uma I talo tato nei Samoa I vai fanua ma local news ma tu no fa fole a fi fo yo alon fa na lima tausanga fitu varu ia wo ai fa ka u fa la u fa sai ia se ka ngai lam si le ngi aro ko kalo fai ele se me ai le fa nga fa le nga ma fo wa fa inga ngi alo mo fa nga wo le to anga tato e a puti mai alo fa na mo tato ai ngai pe ma fo mai fo lunga la ma tu fa nga la to wa bi fuale siding o se lengi wo a wala se ma wala palpala ma me ala mai ma wa so I fo nga ya ro to ai ka ko ke motiva fsanga ye lo ile tu ale tali ole nei me umai a ka ko ke fio fingu me se mala ilo ka ko a ola ngai ka ko fia I'm se fingu tama ai ngole tu wa ngana le masani vang fo I se ya ko po mai me fa o fa senga ruanga la fa ilo fa senga ruanga la fa ilo ai ka fo ia e fa ki o inga fo I ma ko la ko to la ele o kupu mai me ma me ia fa ka ko foi ia pa ke le muri au ese foi ka lengi mo faiva sa manga ia o ko kala me sa ese foi le manku pe ka ia pa ke le I foi le ka lengi foi ia ke ia le fa nga ele fa kala lenga le pe eske le foi le sa pa ke le pulanga manga ele ka kuinga me fola fa pe nga ho le ka fa isa wala mo ka ko wa manku ta o ia pa ki kero ka ko ia la ma ko ifeo ai o kupulanga na mo o pa ela ngana me ka kiela ma ko ifeo a ka ko le ka fa ngo kupulanga la bo ko pe ku langa ngaru manga e ka le sia ma ko langa fa pe Taua ia o le vaenga le la whau sa o le whionga pātele. O tātou tangata lotu, mātua tangata mā. Ki whata tali fu ile le whai mai se saul mako whaitea, se saul mako ki ako, se saul mako sosa. Al mele nā rinna wha vais whala potpotonga i. Tātou umātau te sosa ani il tātou ngā luenga whatasi lea. O se tāu langa, te akono sosa ani, o wha ofu mō ngā luenga. Ia ai foi le pitola au tatou ia fa la potonga o tatou o vai mali mo le tala le o fa tala lenga e tatou te so ani fo ia la to vai ele tu fa bunga se te me vai ele foi ia ai ele fa pela fa ia ko que mai se missa ai le tatou pitola o ele tatou party play e so ani ia lo fan mau pe nga ko mo aso la mesa kupu ia oso ia
ku ua le a o ngai le kasi le uli o ko mai ki fale o le a o ngal vai au o ka pike a o le fia fi fai lo ku fale mo makua a o songi manga var ki nga mar kama o aven maka u kule ni US a manga var ko mai ki alu aven maka u kule USP ko le si kai ni fa kasi ele fa a ko awa ko e makua mo ka mai e uso marka ya o le mo ka mai ia po le va ve fo le fale alu le pinko e ke ka mai o le se teni fo le ma futa e kairo ye o le o ko sa wanga ko fala ve fa pe la fe pa te le langa le tupu i fa fu le o kelinga expose tato ma migrate pe bo o fo in no fo fa fu ia pe la ko fo me la le adopt ka ko ia pe wa sa mo ka ko nga amerika ko fa ti mo me nga ma ele me se ka yo ma tu ma fa na alu le se fenga luenga sa si wo po ia e uma e po o so fa nga ula ma nga wo mai va ia ma te le fa fita le tu mo ia ia pe o me ia ma ia ko e mati e se sa fa ko ma fo fa le ta wo lo tu te mo lo tangata ato to le mata ngo fien fa le tua ia le la mai ma ia o le tu te le na o to fo ma to fa lo tu ma ta to fatas ka ko ke lima fata si wale fa wino nga le tu tara le ele so nga ina ia o le akua ia lo fa sa mai mo tato e mafua ina tau fai fa e a o ha fa tara le nga nga fa tanga le ka ko nga mo lo sa to nga makai ka fu sa o fa le ba nga ia le sa nga fo la fi nga patele muli au ta si mapu langi londa nga i o ka ko fo nga lu fa nga ka ko mai fa nga ka ko nga o le ar fenga ta ka fai pe fa nga e to sina ai fa tara le to sina mai ai nga i le tua ia pe nga nga e tu pulanga o lo pokala me ka o fa nga ia occupy ai la to ta ese mai la ko ma kai mi le vulnerable ese ma le o singa i no ko ia pe o menga le ka foi ka ofi me tatu tupula mo le fa atino po kala me tono au lo tu tanga venga po mafka nga fai fa tasi ma me wa penga o me uma mo le nga le o tatu fa le vera per sa ka ka ese ma ka me ki ma me la ko ese ma ka me ki le ko singa ya ka e le fa ya amata ya e ola ya mau kingola ya ola nga ka ya la ka la ya ku al menel vai ma como que esse ele me que faz nga e esse ele me le fio nga parte le muli au tu lo ta o le swa fo le stau que le nga aki que le nga me ku kia e fa kamo e le me fa ya ku le por kalan ya ai le lope si le nga que le aki ngis nga ko so fo mai le fa pala ke lo foi tele foi anga va o ngoro ka ko le nga yu ya fa ya o tato va pe fo o le fai ko nga le la le o le tu si le evangelium ya me yo le o ngi ka ku va pe bo le ka me la le finga sa o tato tu fo isi me o la langi me ai man ku o ka ko mata o le tu o anga va o lo taimi o lo tangata e fa so e le fa penga un kupe ka ku ke no fa solo ko ka lengi mo ka nga so ngai fa ma lo le tu o me uma nai tau dia e le fa pe mai le tu le anga tama wa nga ma le anga ku pe le uma pa o me o ka ko makakasi vo le tu mo nga lo fa le ka ko fa pe le si va nga ai o ni me uma ia e pe ia o nga fo ia fa so e tatu tera no mo fa tu po le fia o fa tu e fa tino mga lu ai o nei me uma fa fita o me tele me ba fo e ka ko e tasia talo mo le nganga o le tangata o fa le ton talo mo le nganga o tai na ia pa penga fo fa sofia ma o le pai fo nga ka ko e fa ngo fia o na tato ma fo fa tino e pe o la fa ko fa le kalesia there is no other way other than talo ile tua mo nganga o tato umo e o soifua mai o mariri o e suia ma fo nga le tua na te suia ma fo le tangata o fa pe na toi fo ile tua o no tato talo ma kulanga mo fa pe ma fo ai tato fa so ka ngo le matango fio le tua
Malo whaftai, ia, talua iona o tātou taimi ua, la lanta fo le vai va, le mele, o ka fufu pakele koe malanga sisi malanga sape a hat. E ai, pero ngonga ua. E ngai aro waru fwele ki aro oe o se pia kuni. Ai alo oe kai kai malanga, aira, kere koe kai kai e se malanga. O le la koe pia, kere koe pia, whakai kai malanga. O ke alo la ki aro fwele le wau la ki aro e. A kere koe pia, whakai kai malanga. Ma, whaftai. Patele isi svanga e tau tele. Yo whaftai a la whionga pakele mai o fo e wale e wo. Ko afio mai le patele pe o mamalu e fo ka bokala mi ma e fa so fo le tafio. E pe me koe fio mel vesole? Ya, aya le o sa o me patele a mo mia se vai ngai mo mia ia bala wa ia le la wa fio. A le nga ina ia se o mai a perspective. Ai foi nai a fionga fo I tina ia na ia tato e lua vai aso ka ko mafu. E se foi la o sile makin kilo fa mtala ina o le ngaruenga fio mai patele Mikael nei. Se foi la ia tilo le mana i o le te po e ina o le ngangol fa tu pe o nga sile foi o mamori mau. I kero kakai o aso maso o posesi o kakaro feka ngisi masongi o le tua la e fa fong sisi. Ya le ngata foi le o le fenga ka le wala ko kuri ba msalo wali ungo bongo. O manga ya ngal fa so fo ne aso ma. Ya stof ya me se fo ya. Le se va so fo ga fa fio mai parte le ko fa o kako. Tu fa inga fa tele la ne aso. Alo, whaftai. Ia, tau fisam. Ia, o le auloku lea vakele le auloku a masangi mele o sa vali kuli vai. Kei ko kuli. Sa vali. O le tātou porkalame na mo le so ma le nei vai aso. Whaftai tele lava I lau mai mo mai. Tātou whaftai whatasi I o stauranga nei. Whionga patele Mikaele mta whamalon taimi. E whapefoi le whionga patele palata sala leota le chancellor pule anga sa moapi. E ui aina te leo na tiu te whai. Ia le fo I e whaava noa mai lava le taimi e wā tātou whamoe moe. Ia, toi Moses whapuponga le tātou porkalame le nei, le taimi le nei, ma le aso le nei. E vai aso a sau pe a mo le elso I fua ma le ola. Ai mo le so, manuia toi nga le so. Soiku. Oh,